Lama mo ta foi. Oku formal tu he kalamalo e fonua lo tu pe moyako. Pe oku fatu lou ki e kere tupu ai kakai o fonuani e matakari nana wala i kempela kolomo a Australia oku fawa at me mananga kempela. Oku fatapu e ki e tahine prinsesi ko la tu fui peka tuku aho kune mai mo ako heni university kempela ki ono toke ka ko whawapa ki e kalawhikaulai o tonga ki Australia Curtis tui halangi e pepe ki e kautau whanua whare amatapure kainga e kahine kempelani kautakilotu pepe ki e tonga kotoa pe mai ngai haa mo mea mai me ngai wheitu ke o au ki o tau whanua tupuanga. Mo mea mai eni ki e te fua whai whio alo au, pia koe tau porokalama ke aho ni koe tātālanga e palo au, pe mo holo sini wata tupou molotoma pe me mananga tonga, whikawaki pe mo whakaukau o i kautaula pe mo pulotu. Whikei o kou talitali rei a tupou molotoma me tonga, me mananga tonga, koe whoki ai sea o e halo au community i tonga pe a kune whai whakano toke taha e malai o tonga culture. I kai te tue whaloloa, ka te tuku ki a tupou molotoma ke ne whai mahane whawhiloaki, pe a te maa toki hoko toai. Koe mataranoa i e kautaula, pe a moe ange koklawe nai, pe a moe pamopulotu, kai e whai mataranoa a tupou molotoma ki e mai mo ako e kahine princess ko la tufu pe ka tuku aho, pe a moe ne ange i hene whatotolo ki e hufanga lupe ki vaini, ka te tuku pe ki ai kuvalu, ka ma toki hoko at malo. Noa vido e profesa o ta se siua o wala tani. Malo mua e whai tau ngawe me hena, pe ko kore ke u hufanga toi pe i he muaki watapu, na e watoka mai e po walu. Kai tuku ke hoko atu koe uhi koe tātalanga anga maheni, i he ngai ka weinga o e whonua, pe mo e tau university lo au. E koe ka weinga whak po walu hange koe a pe watoka mai aki, ko pulotu. Pe mo anga o e tau whainga tui e tau whangpui, o koe ai e whonua, o kumo ui ai tupua ai lau maari e. Ko tui po walu koe ngahi whakaukau pe hokia kuanga maheni whano tālanga i, o tau whanuani pe mo moana. Ka ko ene whakasino mai koe ke tau ngāu e helo au, ko mo tuani whoki ngā tau tāla me i taim kakato talu mi wātapa. Pe mo ngā aki he mo tuani e ku kawinga, ko e tala o tua, ia mo e haa, aia o kuhinga ia, o e whanuani, talu me ono aho, neongo na ia ngahi uhi ingoa, na ngā i koe haa e whakaloto whare ia, mo ngahi sino na uhinga aki,
ko ai be foki ko ha ko uhi ko ha ko ha mai wa walo ko ne fika aki ko e tau whaka uhinga ko e I he ane a fi e toki whakatoka e tawa whitunima mo e konistu tone e mono whaunga o e ureanga o e ahori a wherewa mei he tatua e tua o e lotu whakakosperi o e lotu whakaistiane kai he taimi ko e whakauhinga e Professor Lafta o kutoe o whoki ai mo tauanga whakawhanua ai koe na e haui ki ai tau mo ui e whanua e whakaukau koe e bōwaru I he tau whakauhinga ta kawenga ngā maheni whoki koe hae uhinga o pulo tu koe hae uhinga e ta whankui ki he materie koe hae uhinga e ta whankui ki he laumarie ai e bōwaru koe anga koe whakauhinga koe ia o asma ia he tawaru whitini mā osi e o mai ai konistu utone e tau whanonga mai a ai tau whantanua wahe wahe ki ai koe senturi koe ni ua o e lotu I he tau kahau o koe rewa ai ngahi whakaukau o tau hanga whoki o wakai iange pe o ku whanonga I he senturi tolu agi ai anga whakawhanua whe o tau nai anga whakawhanua na tau whanonga mai mui he senturi ua eni pe o ku tau e tau whakawhanua agi ha whakauhinga o hanga whakawhanua o ku whiha aki ange mo e tau whanau mo tau whamobuna. Ai a bōwalu koe whakau whokia. Pea tau peherewa ta hanga mai pihoko ngā maheni aki. Ai uhingai ke ta hanga o mai ai uhinga motu ai. Uhinga koe na o mai he tau whankui ko hae o tua. Ke ne hanga nge whakauhinga ko hae o tua o e aho. Koe uhi he whakausinga e whanonga e bōwalu. O koe e tato o ngā tauhi I he o tua. O kai toki heke hea mo I tau tauhi koe I he o tua koe o tau whankui mua. Ka wika whoke ta hanga whakatonga I koe uhi uta ui peki taha koe anga whakawhanua. Aia koe ene pehe. Koe uhi ko whepakipaki rewa ai a hopo walu. Kau te whito ki he ngahi kupu o e lotu I ngahi whanua I murina. Pea ku hange e ku alu e tatawhe. O ku alu e ngahi wā mama o me ngahi I whakaukau. Ku hange ke ki tau tolu. Ka awe ake fu I whotunga koe ke tau whanau. Te nau whaingata ia ai. Ko ia ureire wai po walo anga I tau siofi. O whihui. Pe e hu mai anga whakawhanua nai o ne o mai hatari. Yang tu e motua ni e Professor Laftani. Iyo. O ku nofo I tali he anga whakawhanua. Pati watewa hange e whatata koe ni. E taim kou tau siofi e hu mai a lot whakasiane. Pa ne hanga whakatonga I he tau misna ne. O ku iai. A e tau uhinga. I he mo ui tupu a e lau maari e. E koe tahai a po walo I whakaukau. Au tu e motuani pa tau talanga lahi ki ai. Nai tuku he kau misna le whonuani. He tau ataina. Koe uhi he na nau maari e ia he koe whakaukau whokia ngai whanua. He po walo ke hanga maheni ai. O ku nau rongo mo ui angi he ngahi teke whakaukau matala koe ata mai. O tupu ai no ui ke ngai whanua civilized. Ka koe uhi. O ku ase whakaukau koe ai tongani. I koe ke tau whea maari e pe o ngata I he materie. O tau tui koe tangata. O ku iai a hono tufakanga. Ke hoko atu I he mo ui whakamaterie. O na ui koe mo ui o e lau maari e. Ka kou tui po walu pe au whoki whakaukau koe ia. Nai whai e ngai whakatotoro. Pe koe uhi koe ohi whoki whamanatua e senturi. E ua e rotu. Pe koe rewa ngai whakaukau pe na tau whakatoka mai. Pe a hoko e ka inga o maafu. O whai whiha aki te mo e pinsesi. Latu I whipeka tu aho. Koe uhi koe ni whakatolo na mo aki whai me be whoki po walo tau kau ki ai me Australiana. I he tau hoko, I he tau kaweinga, I he University lo au. Pena e hoko mai lewa tālanga ai o e kā inga. Ke ange ngai whakaukau hange koe ni. Whihui whapatonu ki he kā inga o tuku iau lahi. Ko hai a tau whaahau e ne whikau aki mo ngahi hingoa tupua o e koro o e matawai. Ko wai.
Ai po wal po hanga lewa o mai ka venga ko ni pa ki foket ta ta mai. Na fotu lewa ke hanga mau ta ta langa o ta tari ko ia ke hoko a hoko ke to fai ai o au ai na fai ai a kusite ai o weekend a ta Hawaii a pe. Ya na fotu lewa ke fai mata pure ya mo kai nga tu au lahi. Ka pau te tau to o pulo tu me tala noa tau whaha ura ki. Pau whaingata ke usio e pao whasalaftan te tau lawa tali e whehui koe ni. Ka pau le te tau hanga tāna ki mai ai pulo tu, ke tau whakatātā rewa ke he tu i e ono i o longa koe he hatu i hono fitu, ke tau pehe hatu i tonga koe pia unu e nofo, o kulawa rewa mao e tali ai, e ko walo. Ke anau tali. Ke taimi koe nei whai ai e o au, e pao whasalaftan pia koutui na e tari he ki pinisesi, tari he tahin pinisesi, pia kai ngata ai, koe kai ngata kui au lahi, pia ukau loloto, pia nai whanonga mai tau whankui o whakatoka mai ia, pia whiha aki koe mai lotu whakaisia ne, o koe e na whikau aki ai. Pia na whikau aki mālohi au pito e whakau kau e pulotu, pia na whikau aki mālohi au pito me nau tui, ki he tala o tua, pia whikau aki rewa au e nau tui ki he pulotu, mo tala o tua aki e nau whatu ai anga whawhonua. Te koe taimi koe a po wau na Maria Vita e mau whakawhiho taki, e mau hanga o whakasino, o tupu hake a tau whahau no tupu anga koe ni me he loto whare o maafu, aki e ngai whakaukau tupua, motua koe ia. Tane hanga whakatonga he taimi na tō tamai ai a pitania ki tonga ni, o kuia e kakano, o e urunganga whakauhinga koe ia, ka ihe whotunga, o kehe, hange whakahata, kua hano mau anga tala noa anga tono ana, koe toi tapu, koe wholofola. E kai ngatai, kua hano ingoa, o nau whahingoa ngahi, lau maari, o kumo uitupua, i noa ko hewani. Koe whotunga koe, e Professor Laftani, o koutui e motuani, ngai hanga lewa e tau whahau pia mui haa, o nau tari neonga na iai ngai nganga ehu whaingata. Ana e whakausinga ke nau pehe, o tau ke tau tari koe uhi, koe whoi whakaukau koe au kia te ia pe ngahi tau whatunga motua, kai tuwange o tau whonua koe uhi, ke ua e mapurei ke ngahi whonua, mawhai mālohi ang koe ni. Pako tui po walo koe uhi kumahu inga ia e hatu i he ahoni, e tau whawhitai ai i he hifo wharilahi o takmua, e ngahi o koko koe ni ka koe uhi o kuhuhanga tonuangi koe tau lotu whare e po walo koe ia i atu kui au lahi, ko tui nei o atu lewa i tau kawe inga, o na hanga whakihoko taki, e oseanga e aho, o whia maari e ngahi tau awhala, whia maari e me ngahi whotu te hina, e whia maari e pia moe no pere, e koutui o ku haka e ki taini pinisesi, koe uhi, hono hake aki e ni, a hono loto whare, whakaloto whare ia e mawhai, koe hatu e whonuani, ki he uraki whaa, pe koe sino na ne tofa mai, ai wai hala whaingata, mehe ane afi, ki he aho ni, ke tau fō, oai ki hoa tau a pongpongi. Ka koe uhi po walo ko senturi wahange koe tau tahari koe ke tau whanonga to aki, ke awe ke tau whanau, kai kei mo ui ange pe, anga whakawhanua. Koe uhi koe tau whihui pe po walo, koe anga maheni hono tālanga ai, ka pau e tonga i kai ke aha anga whakawhanua, o ke aha tonga, koe tari whaingata ai ai po walo. Ka pau te tau pehe, o ke aha anga whakawhanua, pe aha tonga, koe ne longa mo ui e fwoi, koe whetari aki koe ia, o nanga awe, pitaki ni ma, tau ngoi lewa, o kumalu ake e whanua, pe malu ake a tonga. Tau whalala mo whatua mirie, he hoko te pāle kina, he ngahi peau tā, kai tūroa, koe uhi, koe nau whatua mirie, o koe e materie, pe koe kai ngata e materie, neongo e ngahi whaingata o e mo i koe ni, tau tue ai pe mono amena ke anga, i he hoko atu alau maari. Koe tō whakatau ke ia e po walu, ko tu ia hao tāna ki mea, pata hoko atu hei ta kupua, aki pe o e ngahi whare tau la, pea mo e ngahi whakaukau e mo i tupua, i pulotu, pea koe uhi whoke koe e sio whaka e moana, ke whakaukau koe ni mo sio whakamamain la.
Ia na ta o mai pe hoki e Professor Laftani he ta kaweinga ngā maheni. O ta hao mai ngā hi siulai se lalahi o maamani. Nā iai pe o nau tala noa pe he. Ta maheni mo ki tau tolu. Nea ngā ukai ngā ki fōtunga kehe kehe. Ka koe mei nofo pe whakau kau. E nau amanaki. Ukai koe mo ui ke tau ngata pehe materie. Ka kui ai ahono whatua merie. Ihe lau maarie. Ka koe whakatoka ulakia po walu. Ka tui kai luhoka atu ka whakaigigi. O e po tala noa na whai mo ki mo pinsesi. Ka hini pinsesi. Pea mo ngahi o koko. Pe kau aki mo takawe ngā. Ka tau hoka te popua. E po walu. Aloha pito tupo monotuma ko e whakawhi loaki kona ai tala teu ku ke hanga o mahe mai o ku o si tō loto mai ai ngā i te whito i whakakaukau mahu i ngā pito pakulawi pēka i talawa mā ko pusi e ahoni e sai pē te tato hoko tu pē e tatala noa ki puro tu pia moa ni iyo ngai whakaukau ni le au pito o ko ke hanga wholahi mai whakatātāki pē ki o kala noa ki he mea atu ai ka ene princess ko la atu whutera tu ka hau mo whakatāi e tofi a mo ka inga o maaftu ka lahi aho o kala noa ki whakarea nā ke pē he ko e tala noa ki e anga whawhonua mo e tala e whonua mo e tala noa ki e ngāhia hei kai ke kau lawa tala noa kai orewa ku tau whakakaua pulotu pa kautui ko whanonga tu ko ia o ko māwhana lai pia o ngoi o ko fia i he uhinga he koe kau proseti kono kau ngau i kelo au ki e tohi koe ni oi ngai empire o pulotu mo manua mo tonga o ku ke hanga o kai mai ai fo i mafu e fo i kala noa ko i kau kala noa ki hanga whawhonua ka pau he ikai ke kau whakakaua pulotu pe hange ko i kau te horo ko i limu tui au o kai ke a makatu unga ka koe taimi ko ku hange ko o whangarea mahu inga ko ia ko no whakakau mai ko a pulotu o tau o rewa o ku kakato rewa ai mea kotoa pepea pea o ko whiwhia lai a pito e ku whanongo atu ke whoi poini ko e lai mangai poini ke i o tala noa ka kou ka ki mua ke ta hoko atu ki he kau tau la pea mua pulotu o ko whiatu e whawhonga e whamalo me e kau whawhonga i atu e kau purelahi Professor na fotua ka mo tau tua te murini ko nga ko tokoni mo popo mo okoko mo loko ne mo fai mo ka wa fala o mafu au lai ki me ata ka ne la tu fu pe ka pe me kempelani i ene foto tolo fai no pe ko fia pe ko ki na ka pe ko princesa o tonga ko e alo whiwhine ia e kāpe o e kau tui, o e kama tui e tupo ono, ka koe kau princess fau me heni ai lo au e tupo molotu. Malo, mani. Ne os kau mai ke ngai mea ai lo au, i ngai whatangi ne whai ki ai, pia ko ne whai e whemea ki moia i ne whakatotolo pepe ke ne la marere ke hifuaki ai molons ai tohi koni fofa tohi wawanga ai lo au ku e ka ku whiwhialai o tala mai ku ke hanga o ki awa mai e foi whakaha ma tala noa ko ia pa whawhiawhia pe mo tuhui mai e foi mooni mea ke whai ki ai tokana lahi ai whonua he tala noa ke hanga whawhonua ko ni kai ko ke kaua pulotu, ni kai ke kaua langi, mo maama, mo lolo whanua he tau kānoa, pia kai ke kakato ai whakala o historia ke ofi i ene kakato, ka kou whamaloa tai te koe, pia tau whiwhia whamaloa ko mo ngau hana whai me kaulo au me tonga na kai tuku ke tau hoko atu ke hoko at malo,
Malo pita ko walu ko tahaya whakakau maari ke o mai ke tānaki, ke kau hoki Professor Laftani he tālanga i whakakau koe ni, tau toki whakataha peki he tauro au, ka ko tahaya ngai whakakau mahino ki motuani, nā ke hanga pātolo aki mai pia moero au. Ko taha po walu ai ngai whakakau whawhotunga ange, ange koe tā ka weinga, ke tahanga ange o whakatoa ngai o toka ai motua ai uhinga. Aia ko taimea te tape he po waru. Ko hae lotu mua. Ta kono kakano hange o ke whakatau ke i. Ko e nau tui o kia ai whanua o kumo ui ai lau maari e. Pea whakahoa rewa po waru hange ko e tānaki o ke o mai. Ko e whotunga rewa o e tau walfit ni mana e whakawae aki o whakasino ai tauhanga whakatoka ngā ia o kia i pē mo e toi whanua o mai mo lotu whakasia ne o nau pehe. Pea uia aki e tau mahinoi, pea tau tāri e ho tau hatu i, pea tāri e tau whanku i. O irewa e whanua ko pulotu, i hono hingoa fo o, ko he wani. Koe taimi koe e Professor Laftani o kuawhia e whanua o whakasino aki e whakafotunga e anga whakawhanua. Koe uhinga e pehe ane nai. Koe haa e kakano o mai a mehe ane a fio o whanonga mai ai o tau hirewa ke he lotu fo o ai nu tau ika lotu whakasia ne. Ka aku whakafotunga ia e lotu mua. Koe uhinga ia e Professor Laftani o tau whakakaukau ai ke tau nofo hange o ki siof rerei, tau wā rerei, pia tau whiongo i aki. Ka tau tālanga i koe osi hange ko ho whantānoa, ko tau whanua. Ka awe whakaukau ke whehu i loroto o peheni. Ka pau te tau whanonga he senturi tolu. Osi ai wafe ua anō ai koe tau kahauia. Koe harewa ai whakakaukau e huu mai mo anga whakawhanua. Ka tau peherewa e po waru. O kuanga maheni whoke hanga he whanua o whakauhinga. O pēa e ngahi anga whakawhanua o whainga tā ia au pito ke tau hoko atu mo ia i he kaha o. Aia kia te au e Professor Laftani. Koe whehu i ko ia. O uhinga ta tau pe ia mo i ta hanga whaka uhinga ke ta whehui o pehe. Ka koe harewa ai hoko atu e lotu. Koe harewa ai whakaukau e hanga he sia sio pātola ke aki ai tui. He ka pau te tau whehui o pehe, sai. Te tau tauhi whakahe pelu ki he unganga o e lotu whakaisia ne, igai. Mahi noi kai lau. Ka te tau tau whehui rewa o tau pehe, te tau tauhi ange unganga ka Britania, aina nau hake mai mo e lotu me kau misnare, igai. Te tau haha o mai rewa whakaukau e po waru o whehui. Ka koe hae unganga te tau tauhi aki ai tohi tapu. Ke tau whanonga ke senturi tolu. O toi mai befo i tari e Professor Laftani, koe anga whakawhanua. Koe uhinga ia o tau kai wei mutuani. O koe ikai koe o tua whē. Koe ikai koe lotu whē, ka koe anga whakawhanua. Koe uhi he ka tonu pe e tau whē whakauhinga aki, whē tokai aki, whē tauhi aki, ki he ane a whi mohono o tua. Koe haa e na whaita tau, koe haa e na wārerei hange koe tānaki na ke o mai. Koe haa nai ai ka kano o kuna whaita tau ai. Ai au tau lahi whoki, e po waru e tau tālanga i koe ke heo e lotu, ke heo e politiki, ke heo e ako. Ka koutu koe senturi tolu, o kāu ke tau toi ki wakai i wārerei ange. Ka koe haerewa ai nau whaita tau. Aia e tupuia e po waru he tau hangofa ka uhinga, koe hae motu ai uhinga e kau taura. Koe haerewa ai uhinga e kau taura ai oe aho ni, tau behe koe kau whaifkau. Tau hipotu ngō e o e lotu he aho ni. O kuna whenga e aki ke na hanga toka ngā i potu ngō e ke whanonga i tāka ngā aki ai whakaukau mo e urunganga whetauhi aki whē. E koe ose ange whakaukau e haa mai whakawhotunga o e tauhi ke wheongo i aki mo e whakaukau i he anga whakawhanua pe i kai. Koe tari i po waru. I kai lawa ke taka lotu lerei. O ka pau he kai ke tā urunganga whakawhanua whetauhi aki wā lerei. O ka pau rewa au te o mai e taha whakaukau o te gai ke lawa e Professor Laftani neo e tau siofi he aho e di ihi mo e tau pehe na kāu penai e ngahi anga whakawhanua ke nofo mo e ane a whi. Lerei,
ka koe hae whakaukau koe te tau whakatonu aki ki he kōsperi. Koe hae whakaukau te tau whetau aki he siasi. Pea toi mai pe, e Profesor Laftani he whakauhinga e motuani, ai anga whakafonua. Pea koe uhi ugeha no maruanga he whakaukau, o kuna whaita tau ai mo e pulotu, pea tau whihui rewa pe he. O pulotu he whakauhinga tau whangkui nai e lawa ia o hewani, o tui po walu ke motuani, o kai ke fusiau ka hana toke he kehe pea koe haa, o tui he kai ke mamahi e tau whangkui ka tau pe atu, na e tonu peho mo ufo ngā. Koe anga ia māmangia i he ane afi, koe māmangia no e aho ni. E Profesor Laftani koe ngahi kupu la lahi pe ia, ko tui hange ko whatala noa, e ta toku whanonga atu e to o iki, ka ko whi atu e kupu koe ni. Koe taimi koe na mautalanga ia e kolo tui au lahi, ka mau whanonga whoki aho eitu, o walu tawanga mahi hono tala noa i mua ki tu i. E lolo whakangalo whangane one li hau ko futu, ka loa. Unu lewa ia mau hau e tui fitu. Koe taimi koe fo i tui ono. Moi o runga e aho eitu. Koe taimi e nei fatua e fo i urunganga whaka o tua. E Profesor Laftani e whakauhinga i motuani. Na e asi mai mo tau whaahau. O tupo uruaki. Pe ko mai a kafa, ono ingoa ngā e ki he loto whare maafu. Koe uhi ka taimi koe na mau tālanga i aipa na mau ki i tō taimi whoki. Whakatātā atu aki whakaukau, pau whoki atu e pōwaru. Koe taimi koe ne kei i loto e i whakaukau e hatu i koe ono. Pea fitu, pea unu whoki no fo, o toki heke tā i a momo. Pea unu mai lewa tātama mo no naraha pepe ki whanua tanu. Ka bau e i kai ke tālanga i he fo i urunganga hatu i e ono koe ia. Aena e muaki no fo i whoki. Ai tofi ai a koe no tuku i aurahi e pōwaru. Pea mongongo ki toto, pea miha ngongo, pea mo e kau tangata u tau whātanoa ki ai. E kai ke hu maari e ko hai a tau whahau uaki. Aena ne whaka uhinga ki he haa, ke mau e nau whalala ki te ia, ka ni hanga o whakahala whakaukawa mai ane a whiki he aho ni, o seangi senturi wa, o tau whatoa ngai po waru na malu pe, o kumāre rei pe, koe kehe i he tau whakauhinga, he tau hanga o mai ngahi motua i uhinga kehe, me he mea nai whakatoka mai i he hatu i, pea moe rotu, na uhinga le rei pe na hanga whakatoka mai, o ki taua he aho ni o tau mai ngahi whakaukau, o ki kai koe motua i uhinga e koe uhinga i a ki taua. Ka koe hunga i whakaukau e kutānake atu e bōwalu whakaukau na o mai o tānoa e me kau awhala o tuku au lahi. Pea tari he ki kau awhala, tari he hoe ki, pea koutui, pea tari he taini prinsesi, hoka toake ne whatotoro. Ka koutui bōwalu ku whanalahi. E tau siofi ha whonua na e whakatoka hono urunganga whakauhinga i he whahinga loloto. Pea lawa tau whahau tupu uruaki, mai a kafa, o ne hanga whakakou na haa, o tau maruange ai. Pea tau sio e bōwalu e hau ni tau maruange ai. O tui koe ngahi whakaukau koe o e whakauhinga, o koe mai ngahi whakaukau e tatalanga i ka kono kakano. O tui nei whawhiwhia o wito pea koe malo mo whae ngā we me hena, pea hange ko whatanoa whoki. Nei tomu e hena e tahini prinsesio mo whae o koko hena, pa tau kaua ki ai. Tau tui koe kange bena no konga ua. Ai hoko atu mo e whare matāpure, mo e tūnga whare, na e iai ai a hong whare ono, ai whehuhu, a tau whahau tuko ura ki. O tui pa wau te ki whoke atai, kau tāna ki mai pata hoko atu, he ta konga tolu. Malo. Malo bito, tupo molo tuma, oku alu atu a ita tānoa ke fuongo au pito, ko ngā he kuta whaia ki ngā hi tamai mata e tala noa e anga whawhonua, pea o kuta whaia tu ki he mahuinga, aho mahuinga lai aho hanga whawhikau aki a e tala o whangalupe, a e tala e kainga mafu, tua lahi mo haa velahi, te mo tau whahau, o ki kai ke whehu ia e koe ne whehu a tau whahua mo whare ono pea me o tau loto whare koe na, pea o ku whakawhiwhia, mo whae wahe aki mo e kahine, ka au kuto e whakawhiwhia hange,
hono whakawhikau aki ki he whakanofo mai a tonga. Pea me mua moa ngai tu o ngai ha o tau alu pe ai ki pulotu mo langi mo loro whunua i e tau tala noa i mama. Pakotui ko e mea mahuinga ea ku ke hanga whola loa mai o tau inasi ai i e tau polo hawama e au ni pea ku whakawhiawhia lai. He koe hange ko ho tala noa he kamata he tō whola tau whahau. Ka iai ha sosa i e te more ai anga whawhonua mo nau rea pea koe sosa e te more ia. Pakotui ko mai mo mana e tahine mo e oko mo lukuluku pea mo tuki o whai. Ha mala noa me lo au iai pea e ne tokoni pa koe kau pou ki mai mo a whanelai mo whenga mai a whanelai ke ne puke ngai tala. Ko mea maari e whoki e ko walu e ko whatonga ngai e ranga pou mai no. O ku kau e tala koe o whangalo pembo whai ni he tala o si ke whai ano tohi e kau whau historia. Pea koe mea koe ko la vei Nekai ke nau lahi no what ki vai ni ko uinga lahi nei. Toko lahi kau lahi na nge koe tau whata. No ape nekai ke nau tari kakato he kainga maafu ia lotu whakarisiane. Pea i kai ai ke malawa he kau karisiane ke tohi ngai mea lahi hena. Ka koutoi koe mea koe nai tahine te ne whakatonga ngā ia ai ngai kala. Ku kau e kala ia o vai ni he kala. O ku alu whahanga tonu e umea lahi ai ki pulotu. Pea koutui ko ngai ilo ko ia. I kau ngā ue atu ko eni e kau poroseka e lo hau te kau whinga ke luku mo ko maha ngai tohi ki e kau tohi mau inga ko eni o e puranga hau o tonga ha manua pea mo pangu purotu. He ko e kau whinga ko eni I kau ngā ue koe ni e toi koe ni o ko anga tataki pea koe pou mai ki ai pea mo Professor Enoch Fotuakamu kau loa hau. Ke whakamahino u konga nai te kai ke lava i o ufua maa po opo whakai tohi. Ka nai nofo pea I ho tau totomo e tātaa o e ue ki mo e hatui ke lava ke tohi I fuafua taimi koe ni Ko ki lawe pe ki ai e alu pe o whakatala noa mo ke alu hake ke ngāhi mea o ku tōroto mai I tala noa o tau whai e toi koe ni pia mo mahu inga ho hanga I ngai poini hena. Malama pe ke toi whanau ke kakai o whakailonga I mai ai mahu inga o anga whakawhonua. Ane koe ka anoa ke lotu whakaristeane. E alu I whe. Ko pau ke heka I alofi anga whakawhonua, pe koe waka o anga whakawhonua. Kai ke kuwalu te whawhau te tupe ke hoko atu, ke ito alahi peta taimito I ta minite ngofitu, kai tuko atu ke hoko atu maro. Mō pito e Professor Laftani, ko e taha whoki eni e mau I whakataha mo I taini pinisesi, Ka nau whenga au pito ke o hake ai ngahi whakau ka nau tuku mai whoke taimi lahi. Kia te au, ka nau nofo I whamamawha I he whakamooni I he ngahi kawenga tala noa. Ko e uhi, pangeko whakatā noa ke o maina e simu aki whoke me Australiana, pia mo e University lo au hena. Tēnei e tau ngahi o kōku ki ai. Ko mea o kou tui e mahu inga koe ke tau hanga whakakouna aki e senturi tolu. Ko e o hake ngahi whakamooni ke mālohi au pito. Aia koe whakawhoki rewa ke taka wenga mo wala. Ka pate te mahinoi ai motu ai uhi ngā. Pe koe tau whangkui koe na nau whakatoka mai whakaukau. Oku mata e tonu e tahanga whakauhinga ki he hala whanonga. Pe koe anga whakawhonua ia po walhanga koe tānoa ke o mai. Kau atu rewa e whangi whakatātā he mau tālanga he pōna. E whoke ngahi ka wenga mātanga. Bia welenga ko pakilau where whonu. Koe vai na ilo koe vai mahanga. Koe vai o tangata. Koe vai o whawhine. Pea mo hawhi ki waka pea mo hufanga lupe. Koe taha ia ngahi whanga koe pa nea me ngahi esi o tau, pa nea ngahi kaike he koko whangatātā. Pea hanga rewa he whare mata pure po waru o me na uhinga. Na nau tuku mai whoki uwhi tala noa, ka nau whotu u hanga tonu o kumau inga, ke nau wokoko ke tau tala noa whakaluku fua. Ke popau ke tokai, ai mea ko nau si kukuku o whai ake whatongia. Koe taimi koe na nau mai e nau uhinga.
ai mafu ni foki Professor Lafitani hono tahaua. Pea tau hanga lewa o whakasino pea mawhanga tuko pehe. Ka pau te mo whatonga i te tau tala noa he mafu kui aulahi ni hono ono. Mi he ono koe, mi hafoka koe ai whanau kama koe a mataere hawea uraki. Pea ngā ekere whakaukau koe ni koe uhi koe si i o wau whanatola ki princesi. Ka pau te mo o mai e tala noa o verenga. Ka pahe ka ke kaua verenga koe o whiwhini o lo au taptoka. Te mo o mai mo tau i uhinga o hū re rei pepe a maarie, ka mo mandui o kui mama o ia he koe tala noa ia taimi o tutonga momo. Ai tau whoki rewa Professor Lafitani ki ngahi oko koe o tau hanga hahao ke whoke mo tua i uhinga i he loloto pea moe mo tua taha o wala malawa. Koe uhi ka uhinga re rei. Pea tari aki rewa e mau ki uraki i whakataha. Pea ke taimi gana mau whakawhotunga ai o koutu i Professor Lafitani nai tau te he koe mea whawhiawhia mo tau rau tāpua ki ai. Koe uhi he ku o whaosinga e aho e awe e ngahi oko ke whakamau i he toi ngahi kupu hangi koe ngahi mo whai mihena. Ke tau siofi hangi he koe mo tala noa a moana. Koe hānai o kehe ai ki tau a mi he toi ngā o manua hangi koe o tulau. I kai koe na ke he koe na tatau. Tau whakamai ke he fwoi whakaukau e haa. O kui kai koe i loto i tatau, pe kutari mai e tatau ke tahanga o toi to'o mai ke tau tālanga i whakae moana. Pe whoki mai ki loto whare ki o tau whanua. Moi haa. O tata whatonga e hutapua ki e po wauna e o mai mi he loto mua. Koe taimi koe e whakatoka to koe whakatata. O mawanga e rea koe oskia verenga. Koe uhi koe horonga i taunga koe ki a nua. Pea mahino whakatala noa e Professor Lafitani, ke tā noanga mahini ki ai. Kai hotu hauka tu lewa verenga, ai si i koi anua. Ka kohono rea lewa, kei whatautau ke whonuani, ka koe uhinga i mau tānoa. Kei si nofo i vai o verenga, ai me ai a maafu pangia ngai tau, ke ta unga kua mamao, ai tau hingoa kea e maafu e aho ni. Te mau whakasino lewa hoko mai, i he vai ko vai mahanga, vai ko tangata, vai ko whawhine, pea si lea lewa i ki kau kupu, o na o mai e na uhinga, pau tukanga lewa o tāpuni aki ai ngahi whakaukau a whangatuku, mihe hatu e ono. Koe uhi, ko aturi ki langi e malai koe ia ku o whai e ngahi hatu e ono koe ni, pea na nau tui, muitai koe mate, ka koe mohe, pa te a lewa tui ki puloto. Koe taimi koe ai po walo ku kawangoi, koe tau whangkui e na nau whakatoka mai whakaukau loloto koe ni, pea kumani rewa e tau siofi aki ai lotu oi aho whakaisi ane oi amana ki anga ange koe ngahi whaingata o kui loto ka tau whihui ka pau kuangia o e lotu whakaisi ane ka koe haa ku alua e kalafi o ngahi whaingata ia anga oi tau hako tupu o toi whaingata ia anga ange. Aia koe rewa e Professor Lafitani e tau toi nofo sio na koe tari ngai o ku nofo he anga whakafonua e koe uhi o tau whe takinima, pia tau whe pore aki, i he whaingataha ia e lotu ane a whimo e lotu e aho ni. Ka kunofo mai whaitatau ai o koutungi puni o mai e whakatoa milie mo e amena ki anga. Kai kehe, te au whairewa tālanga ki he tūtonga e po waru, ko ia ko whanga one. Aia koe taimi ko ia, na hoko e ngahi mea i he whonuani e tau nofo whakae ha tui e tūnga whare ko ia ko anga haa. Ka koe uhi whoki e Professor Lafitani o whaitatau ai e o ngā whare e ua, o kei toe mai i he tau kawe a whare o tala whare, o au mai ki he auhoni, ai tū ngā whare o tui pere hake, ai whawhotunga mi e tala whare, pa mai tū ngā whare o maafu ai a tui amanawe. O ko whekomi e Professor Lafitani ki he taimi koe mai mua he urupe, na e hanga he loto whare o maafu o ngāwe aki ai tui amanawe. Pea koe taimi koe au kei toi mai lewa e ngo sino e ua i he whare wha ura ki e taimi a whia o hau ai ko tolo a whakia he aho ni koe nofo anga ia hono ua me tapu hia. Pea au kei toi mai ngo tunga whare koe o na kei nofo i lo tōma kei me aia maafu o au mai ki hahoni. Pea kei me a tala whare tui pere hake, i pere hake o au mai ki hahoni. Pea moe te lewa e toi ngai whare wha, pea ko talanga i hoki e po waru pa mo talanga tau kawei,
ke whafoki mai whare whaake hona unofuanga a whia hau. Ke tonu ange e tau whakauhinga, pe utatui. E aonga lahi ke tau wholonga he senturi tolu. Ke unu anga whakafonua o toi wāre re iange. Ke utatui e pōwaru. Ke tau toi ki ilotu re re iange ai. Ka te tau wāre re iange he politiki. Ka te tau toi wāre re iange he tau whetau i aki wā. Ka tene o mai rewa ha whatua mirie. Ko tui pōwaru koe ngahi kupula lahi ia. O toi lahi he nau he aki pehe po. Ke tahin pinsesi koe whamatanga ko lahi. Ka koe uhi koe po mo no ngahi whatungia. E to'o la lahi ka koe whakamatala o whiawhia ki mātua māfu. Ke watu e ngahi mea koe ke tokoni i he ngā awe kuwhai. Ka pehepe e pōwaru hange koe whamatala koe o mai mo whakatoka he taporo kalama. Koe whamatala lahi pa ko tui koe talu pe mawhana e motu ani e bolo salastani i he kawenga pulo. Koe taimi whoke taha kutaki te teki pōwaru na pehe lotu e aho tau awe e lotu ke ani a whi. Ka koutou whehui pe e pōwaru. Ka pau o ku makatuunga e o tua whakatatau ke tau kawe. Koe ngahi mahino he ane a whi mo e mahino he aho ni. O kutonu ke na whetaki nima. Ka koe taha ia e kutui koe aga whakafonua rewa kune mai. Ai pāre tu a koe ia. Ka te neha o mai. Amana ki anga whakafonua. Ka tu e pōwaru o makatuunga whewheka anga whakafonua. O tau tui e le rei te makatuunga mālohi au pito. Ai wāre rei ha kupu pe o e whonua. He hoko atu e a pōpongi. Ka koe ia pōwaru. Te uki whoki atu ai. Ke takawe inga pa tok tāna ki atu i he tā taimi. O kei toi. Mālo pōwaru. Malo dito e tu popolo tuma pe kultura ku mahino a pito a tanoa ko ia pe ku ia pe hange pe ni ko kula pe ki moa ko nga tana ki me kone na ke vai yo mu fata pe me ka ni princesi pe mo luko a ka wa fala ma tu au lai o ku te ia nga i fo ka wai ku maari e pe mau inga o pito ke tau kala noa ki tala o historia mo e tala o e anga whafonua pe ulahi pe o mea ai te tato ki hoko atu ki ai i hoko ngai po kala mahe mau inga ke toi whai mai hao hanga o veteki mai ka koutu mahino pito e huru tau mea lai ko ea me nau whikaukau aki mo ne mahu inga ki e tua ngahi a mo no fo i whonua te whito ki e ka whaaki koe na mo ne ngahi tutu lau mea mai a ngahi a whanofo ko ea mo ngai lili ko ea o au mai ki a tau whahau koe pe au mai ki a hao ka te whakafoka atu ka te koe koe ngā koe tataimi toi tamini te kata e tahawhito ki ke kata ke toi hoko atu pe ke konga hoko ke ta hoko atu ke taula mo pulotu neongo koina oku kei ko umea kotona ke tala noa ke ai oku whika waki patonu pe ia mo e takawe inga hangi ko mea na ke whaalea pe e kamatanga ka ko tutu ko te ke hoko atu ngai mea ko ke whukotutu mai ke tala noa ke taula mo pulotu mo ne whika waki pe mo e whaitanga uinga koina na mo whai malo Malo pita pōwaru koe taha whoke vai o maafu ko vai koe iloa ko vai ko whewhonu. Pea koe tala noa maari whokia, ko mahen me whonua ki ai, koe vai koe ia, ko nomu aki hingoa ko tufta kere. Aia e pōwaru, o tui e ki kau mātua a hawea lahi me motuani, koe muaki vai ia koe na ia e muaki pangai o i whonua. Pea o koe rewa hono urunga anga, o ko mui mai, pea nauhanga o watau kei aki pe ai mautalanga i he oko ki princesi. Koe vai koe ana e tau uku ai pōwaru, pea hu e lau marie ki pulotu. Pea to iloa rewa vai te tau pe ko tufuola, aia kono ingoa koe i he aho ni, ko vai ola, ainu o mai ui a ko tau api o e mo ui. Koe taimi ko ku te uku ai, pea ku te hu rewa ai lau marie ki pulotu, ai nofo e materie i māma. Pea nai pehe rewa, nai awhi aki ai whare koe ni hono horisi,
hono aofi ne ai fu katea fu karia na e ne hanga whakahaere e lau maari e i puloto. Pena iai hono aofi e po waru, na iai ai tai mata. Kau whakatata e ni ki he mālohi koe o e muaki lotu, pia mo ne whakasino mai ai kai a fua e tāhine, pa kou tui pe te tau wahe ia. E koe taha ia whakaukau o hake mau pehe whonuani. Pe koe hane tō ke he ai hawe alahi e nau whanau tama, i he whehuho koe ia ai ulak whaa. Ka koe tupu ia me he whare taula koe ni e po walu ka tānoa ki ai. Pea koe uhina e hau koe whetō aki lalahi ai, pea tui e mātua ki he lau maarie e ne huki pulotu ka e nofo i materie. Pea whanonga mai hoki me a whanga one e ta tānoa aluhi whokoe ki he tuitonga hono fitu, o una mauhau ia ka apua nea a furunga ki a momo pea tui tātui. Kai kei nofo mai e ka inga o maafu, Mandui o kuye e whare taula e koe ni motu a koe he ulaki whanofo nofo. Ai alu whoke nofo pia hiki koe me i whanua tanu ki hihifo. A ngata koe ki hihifo he hatu i o e kanohu o upolu. Kai kei nofo pe whare taula e koua. Koe tahe whakaukau na ke oha ke. O kei lau maari e pe tangata iki koe muaki i whaifikau ia ho tau ka inga e Whausalaftani. Kei lau maari e pe whaifatongia i muri. Pea toku pe ki atu e tangata ik whaifkau. Koe whakahaa ia e tau toki huu pe ki he lotu whakasia ne e Whausalaftani pea umaharu au ke hahoni hange uke i wei ua ki he lotu whe. Kakapau te tau whatonga i ho tau ka inga. Koe taha ia e rea tau la whoki. Koe nau si piki tai i ho nau tui whaka e tau whatunga motua. Pea koe whainga iwi o kouhanga o mai, koe hanai ai uhinga e tau tuu ka iwi i he muaki tui. Pea tau huu mai he lotu o e aho, mo e whaka uhinga o e aho. Ka o kei nofo mai fo i whakafōtunga, koe he taimi koe e ta toonga whakafōtunga ngā ue, mo e ta tauhi wā. Aia nei whakasino lewa i he masi i isa i he tui urua ki i a mai a kafa. Kai hanga e mai a kafa whakatata. Koe ngahi horisi koe ni nai pehe o kei pe ngahi hoi tamai mata hu whanga he talamaro e whanua. Na e kai a hua e tahine peau pehe peke u tālanga he po peau whakata peke i tahin princess. I ka umahu inga. E nei lahi pe kai a hua ki hata toi tangata. Kana e kai a hua hamu whare ono. Pea ne kiki a ki hata mai mata. Koe tamai mata koe ni po walu. O taha pe whaitu o koutui o hua ki ai. Koe whare taura koe ni. Pea ko hanga rewa whakahoa ia. Pea tupu hakai e whanau i ki tama, alo i ki tama. Pea tupu e hanga i hawe alahi o pehe. Koe tui tonga whanga one. Koe uhi na e tau mafu tangata. Pea koutui o mahu inga ke o hake ai uhinga na e tupu ai e whetō aki koe ni. Ne kei hana uhinga mamaha. Na enga he uhinga he nai manawa he mātua. E whankui he aho koe ia. Na e toi pātolo aki mai. Muaki waha i whoki te pui maka e Whausalaftani koe tupu ia mea whangani oni e si hola koe ia. Ai ongo mātua koe uhi tau tama kai pōre tangata iki. He o atu e ke whakakato ake whatongia koe he ane a whi. Ai tau maha tangata. Pakapau te ta whatonga i e pawaru. Ka awe ki moana. Koe taha ene whakaukau pūri. Pakautu pena i rei pihano tohe kau misinare nahana uhinga. Ka koe uhi koe senturi ua e Whausalaftani o koutu e motuani. O toton ki ta o mai ke o hake tuunga o tonga. Ai whanua ne whakatapui ko uko pulotu. I he vei pā koe pe ko he whanua ne muaki nofo i moana. Koe uhi koe pulotu i he taukawe ai motuani. O kuia tongani ho tautuari ko he whanga o whakatoka pa nau ngā e pehe pō pe nau pehe peke he ua toi huarela. A tau alu ke kakano koe ni he koe me ia whakasino ake haa. Ai furi ki wanu e hanga e hawe alahi o si i whakahingoa ka tamasi i pia whapō. Koutu i whemau ke tālanga e tari. Pia koe ia po waru na wanga whakatoka he pō ke tau ongoi. Na ea nonga hei uhinga. Pia kono whakatoka koe e hala e mātua. Pia koe e nau whanau tamaini. Tene hanga whakatau kei e whanua. O hao me whakakolonia. Kai awe ki he muaki lotu. Pia mo e lotu fo ou. Pia o te angeta koe lotu fo ou. O toi motu angia e tau lotu koe ni he tau e taha awhe. O tau ia e uafe. Mia kalaisi pia toi motu ange.
e po walu no a feita. Peke he koe whakatata ia ko tui te tamau taimi he hoko hoko atuka ko ate kakano ko ia. Koe whakatata ia ngā hiwai tupua, koe hatu i e ono. Pea koe osi i po walu pea hiki a ngata me whanua tanu. I kano ho upolu. Ai whoki mahataka e ngā tanu hoi. Ai wai. Koe no hoi whika ua ia na tupa e tau whangui. E po walu, mo tupe whoki me hako o te wano hahawi alahi. Me he tūnga whare koe mta tārangi ai. Pa koe whukupulahi a tongani. O ko whakatala noa peke he kupu e matua tuku iau lahi. Moe hou e ki. Koe whonuani koe whanau tama. Ai loto whare o maafu. Pa tau awe rewa mea tui tonga momo. I he ongo maafu. Whakakawe ngā ke humu mo toloa. Tala noa mo tu ai e po walu wanga mahi whonua ki ai. Ia hama ko toa e whonua. I he loto whare o maafu. Ka koe whanau tama maafu mona whangamua ai whonuani, pia mo haa koe taha no e aho ni. Kou tui po walu koe to'o ia ka weinga, ngā toi ahi ha tangi taimi ai, o ku i hai pe tanga hai whamatala, ka kou tui koe kakano ia e ku whaamu, nē kai ke utamua ke o atu e whakaukau ka koe uhi whamawhana whoko o mai e ai kulo tu, pia kou pehe pe koe whakatahata ia e uhinga nai toka taha he kau misinare ai whakaukau e whonuani, ko ne alu ke whainga loloto o ku whaingata ke tau whamatala ai whainga tui, o whainga e loto whakaisia nehe ahoni ke ne kapu mai o hinga ko ia, ke whakawhotunga ke tau tolungeau, o hoko atu e tau nofo mo e loto whakaisia nehe whonuani. E ne whetaki nima mo anga whakawhonua, e na whetaki nima pia mo e whaunga o e pureanga, pia mo e tau whakauhinga, i he hoko atu he a pongpongi. Koe po walko uki whoki atu ai, i he tatu enga taimi. Malo. Malo vito e kuvalo pe fa vito e ai vai fa kau pe mo nga hane pe ko klave nai pe ko tui o ku folahi atu i va ope pe malava ke inasi ai ai kai ngai tongana pe ki morini ka ma o da o eki pe ko tui ko e kono whakamalo hi ia a taha o ngai makatuunga e whonua ka koe kau wakiri whekeri lo loto ki e tala o whonua pia mo tau historia. Mani. He koe tau mo ui i e society mo e whonua o tau nofo i e tala o whonua pia mo historia. O whaia e tau mea ke pe koe hae whainga malai. Mo ui mo tau whikawaki mo tau atakai. Peko he mea kona ke hulu mai ki e whakaukau ki pulo tu. O ku whawhiwhia pito. He ku asi mai whoki me tau ngai kala me to ngā hange pe kona ku ke hanga o whakahoata mai. Iai pe e tau utala noa ki e hala ki pulo tu. Hange koe tu koe ai hala me tupo molo tuma ki uwhangalupe ko tala noa ki hala ki putu. Pea ku mahu inga o pito ia he kuyai ngai tala noa ki hala ki pulo tala noa ki anginai. Pea ku whamanoat ko ngā ko ta tai waha mo ta vai ta. O ko whambe ki ta whaosiai. Ka ko toi tuku atu pe a ki miniti ke hanga whamapopo mai. Pea e whiungai ta programa pa te ta toki hoko atu i e kahau. Malo kai o atu ke te koe e tupo moroto. Malo pito e buwalu koe taha e whakaukau ko tui o mau inga makehe. Ai hanga e he whare o e neafio. O mai inga he whakaukau motu a ke tau hanga o whakahoko ke hakotaki aki ai whakaukau fo ou o e a pongpongi. Pea koutu o ku mawhana e motuani, hanga whatanoa ke o mai. Koe uhi ka pau e whakasino o e haa i he aneafi, o mai ki he pangai o e aho ni. Ko pau po walo he whauhinga e motuani, ke tau to e siofi loloto au pito, pea mohange koe whakaukau ke o mai o tānaki mai ake. Ke tau haha o ko ngā e whakawhirea koe ia. Ke ua te tau hanga tu wange hawhainga maarie o whakamatala, i kai ke tau he tau tālanga. Pea koutu ko taimia kulelei ai ke tauhanga o
siofi a pongpongi. He koe ahoni e Pausalaftani o kumo mahene ai murina, ka kuia i pe mo ngahi whakakaukau i tongani o whatu whiwhiri. Hoko e ahoni koe ngahi kuonga, maunga whamatala, rongo mo uita haini i hatoi kuonga. Ka koe kuonga ikai ke tau whihako taki whakai uhinga ngeni i hatoi kuonga. Koe koe uhinga i pehe po walu, na koe whaunga ini taha ke hifo mai whalelahi pia o mai e anga whawhonua nengo koe ngahi ka veinga motu a pea mo anga maheni ka ke ha mai ange o mai ange ha hoi whawhotunga e tato e nofo hifo siofi na kumahu inga ange e ta whanau mo ta hako tupu e ta wāli rehe a honi ka na wāli rehe hala whanonga. Ka koe whakaukau ia o koutui o kumahu inga makehe e tauhanga o mai o tānaki atu ki he lotu hono senturi wa ka tau whakauhinga agi ai whewāle rei whaka e haa i he anga whakawhanua koe whakauhinga ia o e aho o pau ke nau whakasino ake nau tauhi wā ai anga whakawhanua. O kui kai uhinga whoki po walu o ngā au e anga whakawhanua ko toa pē ke tauhi wā e kosperi maheno ka tau tō. Ka pau e whakasino whakawhotunga ke mālohi o anga maheni ka ki tau tōlu ke tau rawa o matuai ka mo uhinga le rei e toi mai pē anga whakawhanua. Ka pau tene toi o mai whakasino e po walu o kune hanga whakawhotunga loroto ange maupe koe mo ui anga o ngahi lau maari e tuputupu a na iai e tau talawhatongia pehe. Pe kai ngata e tau maanu mai loto whakasiane pe hanga whoki hei Queen Charlotte e ule lako unga whonua isa o ne hanga o mai e tō wholofola ko ia wanga maheni kai whonua. Koe tala muaki koe o e tala hifo mei langi e ko ki tau tolu koe kakai o koe whanonga ki langi me he lau maari e koe ke mo ui tuputupu a koe tala ia te tau malu ai kia kui rewa e anga whakawhonua i hono whotunga kumono hama ko ia koe tala malu ia e whonua. Koe amana ke anga ia me whatua merie e po waru nengo koe ngahi pore tau tofu hia peo whetaki lima ke tau whihanga aki mo ia tau talanga i wāre rei tue motuani. Koe whatua merie ia o tari mai he kaha u ke ta nofo siofi ai mo ui anga o lau maari e. Ke hanga rewa hei fo i kawenga ko ia o ne hanga o mai ke tau to'o e a wahe ka moe kehe ka tau wāre rei koe uhi koe foi whanonga koe ke mo ui tae ngata. Pea e toi makehe ange mo ui tae ngata e po walu i kai koe whakaana ue ke he aho oe a pongpongi kai hoko he ahoni. I ta wāre rei ange pea mo ta whetaki nima ange koe uhi koe ta whanau mo hako tupu. O tui po walu koe whakakakano ia mo ia whangatuku e ta kaweinga ka te toi mautai mea i ka kukuwhewhia motuani e kaweinga u ke ngāwe mihena mo lo au ia i kai ngata ai koe ate whae o koko koe ni ke tokoni whakalotu whare mo hanga tonu me ngahi kaweinga o i whonua mo i muaki pangai pia mo i tala uhinga whuke api hala e po walu koe muaki api mo i muaki hala i pulotu. Pia koe tui wā whangatuka i pe motuani mo i ngo kau hala lo tuma uta lo tuma lalo Liliu rewa e tau whahau o to'o mai e tupo o ai hono hua wha. Koe koha o tu ai e ka ko hingoa pe tangata. Pai o mai rewa e ko speri o whaka uri aki au uhinga e aho ni. Mo e lotu ia katari e ta whankui. Kei ke he po walu ko tui koe ka wenga ia wa ko malo whamalo lahi ati he ngai whai hena. E mo e mau tai wā o ta wheheko taki ai he ka wenga mo tua e ta whankui. Ko pulotu mo e mo i anga tuputupua o lau maari. Malo po walu. Malo bito tu po molo tuma e ko fifia e whainga mari ko ni ke atu e wha malo me e mana ke pela ki a te koe e mana ngatonga i he tuku ai tā i wā mu wā i tā ke lava ai tau polo kalama i he pompoini ko e hoaka i a hena ma ora ken ke hoko e tā hua. Me koutua i koe ngahi koloa pa mana i whakaukau ko vai e hoko ia ke mea mai ka oi ma mata ke atau pe hoko ke hoko atu e tau tala noai mo e tau vai mo e tau langa ki e tala e whunua pe mo e historia pe mo e tuku wharo pe hoko o whai ka te koe mo maata pe mo e family pe ki no au i tongana ka e tatakau he
kata toki hoko atu, toki tuki o tae whai, pe whamalo atu I e mau whanamari e, pe whawhiwhia o pito koe ange koe tō whorowhoroka e tamatu ina tata anō ke anai, koe ne tolonga a whonua, koe tolonga a honoanga whawhonua, koe tolonga a inerea. Pe koutua koe o kōko manu kōku ngā aue o tau whai, e tokoni ki he whoi mōni whakakau koea. Kai māloa wito, ko uofalai aka te koe, kata toki wakai. Malo. O whaat wawaru. Kau kainga o whanu. O mai. O whaat.